Akashvani Imphal, Wahengbam Rajesh na pau pajari, ahanbada maruiba pau. Taranithoi suba Manipur Bidhan Sabha Mikhalgi ngasi bot masing thiba loikibada sarkar pairiba BJP na chauna mai pakle. Haujuk phawbada apunba seat humpugi manungda seat yankai marigi fall phangbada BJP na seat kunipan phangle. NPP amasung JDU na seat taruk Congress amasung NPF na seat manga phangle amadi independent mirep ani kare. Uttar Pradesh, Uttarakhand amasung Gawada BJP na mangzil thana chali, Punjab ta Aam Aadmi Party na seat marpudra mathoi phangduna chauna mai pakle. Amasung Manipur COVID-19 gi active case marpudra marikak tangaire naba phabagi chang na chada marpudra ni 5.38 yaure. Laibakasida hojik oriba COVID-19 gi pibam yenglaga tabiri singna laiset asigi ngaktok naba makhagi niom sing ngak na sapina ba haijari vaccine kapa yarba mipum khudimangna chuksoi soidana vaccine kaptok piu face mask upiu social distancing chuksoi soidana ngak piu amadi khutsa sengna hamdok piu mai mit sengna tatok piu hojik mapung ba pau taranithoi subam Manipur Bidhan Sabha Mikhalgi ngasi bot masing thiba loikiba sarkar pairiba BJP na chauna mai pakle. Haujuk phawbada apunba seat humpugi manungda seat yankai marigi fall phangbada BJP na seat kunipan phangle. NPP na amasung JDU na seat taruk phangbduna ani subada leiri. Congress amasung NPF na seat manga phangbduna inari. Haujuk phawbada independent mirep ani kare. Haingang Bidhan Sabha Kendra Mukhyamantri amasung BJP gi mirep Nongthomam Biren na chauna mai pakle. Mahakna mahaki amata ngairaba lamba Congress ki P Sharat Chandra dagi bot lising 33 marphunithoi rom henduna kare. Shri Birena bot lising kunmari chani humpunipan phangki. Kundrakpam Kendra Congress na amuk hana phangkre dolgi mirek thokchom lokesor singna mahaki khwaidigi nangnaba lamba BJP gi TS Muhindro dagi bot masing chani ni phumathoi henki. Shri Lokesor na bot lising taranithoi subna kuntret phangki. Kurai Kendra BJP gi L Susindro amuk hana kare mahakna bot masing lising tara chatret nipu manga phangduna mahaki khwaidigi nangnaba lamba NPP gi L Jayananda dagi bot masing lising ama samapan humbodra manga henduna kaki. Ketrigao Kendra NPP gi Sheikh Nurul Hasan Kare mahakna sitting MLA BJP gi N Indrajit Singh digi bot sanipan yankai humdoi henki. Kairao Kendra BJP gi L Rameswar amuk hana kare Androdana BJP gi Thonokjom Syang Kumar Kare. Yai School Kendra BJP gi Mireb amasung Cabinet Mantri Thokchom Satyabar Singh amuk hana kare. Wangkai Kendra Janata Dal United gi Thangjam Arun Kumar Kare. Imphal East gi bot masing thikibigi matangda paudam ama. जिला की अपुन विधानसभा केंद्र तरा की पौदम पिजगे हाइगांगदा बीजेपी की नोंगथोम बिरेना आईएनसी मिरे पी शरदचंद्र दगी वोट लिसिंग तरा निपान चानी हुंपुतरा माथोई हेंदुना कारे खुंद्रा कोमदना आईएनसी की ठोकसोम लोकेशोरना बीजेपी की टीएस महेंद्रो दगी वोट चानी तरा मंगा हेंदुना कारे खेत्रिगावदा एनपीपी की शेख नुरुल हसन ना बीजेपी की एन इंद्रजित की वोट सात्र निपुनिथई हेंदुना कारे यास्कुलदना बीजेपी की ठोकसोम सेटब्रटना NPP की आइस बिक्रमजित की वोट चात्रु कुंथ्रानिथoi हेंदुना कारे कैराउदना बीजेपी की लौरेमम रामेश्वर ना NPP की MD नसीरुद्दीन खान दगी वोट लिसिंग निपान चनी सुपनुमापन हेंदुना कारे खुराइदना बीजेपी की लैशांगथम सुसिंद्रो ना NPP की लाइटोनजम जयानंद दगी वोट लिसिंग अनि चनी कुंथ्रातर हेंदुना कारे वांखैदना JDU की थांगजम अरुण कुमार ना बीजेपी की ओ हेनरी दगी वोट चात्र यांखे हुमदoi हेंदुना कारे Andro lamnai amadi thongju kendra gidi bhot masing thiba loibasu yaure kharamana loiphatri aduna kendra ahum asigidi hojik phawbada official oina akaba mirap sing laukthokpa leitri Akashvani Imphal gi pau gidamak Imphal East District Complex tagi ngangom Kiran Thamaibandasu JDU gi khumuksum Joy Kishan amuk hana kare Uripokta BJP gi Khwairakpam Raghumani Singh na Upamukhyamantri amasung NPP gi Mirep Yumnam Joy Kumar Singh degi bot masing chamapan humpumapan henki Shri Raghumani na bot masing lising ni pancha matarataruk phangki Sagolban Kendra BJP gi RK Imo Singh amuk hana kare Kaisamthongda independent Mirep sapam nisikanda Singh kare mahangna bot masing lising ni panchatruk yankai phangbada mahaki khwaidagi nangnaba lamba RPI Atwale gi Mahesor Thaunajam degi bot Mahesor Thaunajam na bot lising ni pan jamri humputare phangki Singjamai Kendra Bidhan Sabha Adaksa amasung BJP gi Mirep Yumnam Khemchan amuk hana kare Sekmai Kendra su BJP gi Haikham Dingo Singh amuk hana kare
Konthokjam Kendra da su BJP ki Dr. Sapam Ranjan Singh amuk hanna kare, Patsoi Kendra da BJP ki Sapam Kunjakesor kare, Langthabal Kendra da BJP ki Karam Siam kare. Wangoi Bidhan Sabha Kendra da Lau Singu Mantri amasung BJP ki Mirep Oinam Lukoi Maiti Haure, Mahapu NPP ki Kuraijam Loken Singna Bot Masing Lising Ohum Changa Supna Ani Henduna Maiti Bapiki. Siri Lokena Bot Masing Lising Taramanga Chahum Kuntra Pangki. Mayang Imphal Kendra BJP ki Kongkham Robindro Singh amuk hanna kare, Nambol Kendra MPCC ki President Namayrakpam Loken Maiti Haure. Mirep ani haktin na lamba taw na bada BJP ki Thongnawjam Basanta Kumar na mahakpu bot lising ahum chama tara mathoi henduna maiti ba piki. Shri Basanta Kumar na bot lising tara taruk chahum marfu tare phangbada Shri Lokena lising tara humdoi chani humbudra taruk phangki. Bisnupur Kendra BJP ki Govindas Konthokjam kare, Moirang Kendra NPP ki Thongam Santi Singh kare, Thanga Kendra BJP ki Tongbram Robindro Singh amuk hanna kare, Kumbi Kendra BJP ki Sanasam Premchandra Singh kare. Kangpokpi Jila ki Kangpokpi Kendra BJP ki Nemchap ki Gen amuk hanna kare, Saikul Kendra na Kuki People's Alliance ki Kim Neo Haukip Hangsing kare, Saitu Kendra Independent Mirep Haukolet ki Gen kare, Kendra sida Hanagi Mantri Ngamthang Haukip Maiti Haure. Churachampur Jila ki Tipaimuk Kendra Janata Dal United ki Nursunglung Sanate kare, Kendra asigi BJP ki Dr. Chaltolian Amo Maiti Haure. Thanlon Kendra Cabinet Mantri amasung BJP Mirep Bungjagin Balti amuk hanna kare, Henglep Kendra na BJP ki Lejamang Haukip Mai Pakle. Churachampur Kendra Hanagi Mantri V Hangkalian bu Janata Dal United ki Mirep amasung Hanagi DGP LM Kautena Board Masing Satruk Nimpu Mari Henduna Maiti ba Pikre. Siri Kautena Board Masing Lising Taratare Chamapan Humpu Mari Pangki, Saikot Kendra BJP ki Paulilian Lal Haukip kare, Kendra sida Congress ki Makok Thongba Lusingba TN Haukip Maiti Haure. Singat Kendra Kuki People's Alliance ki Chinlunthang kare. Thawal Jila da Hanagi Mukhyamantri amasung Congress Lusingba Okram Ibobi Thawal Kendra gi amuk hanna kare. Lirong Kendra JDU gi Mohammed Abdul Nasir kare. Wangkhem da Congress ki K Magesandra amuk hanna kare. Hairokta BJP ki TH Radhesyam Singh, Wangjing Tentha Kendra BJP ki Paunam Rojen Singh amuk hanna kare. Khangabokta Congress ki Surya Kumar Okram amuk hanna kare, Wabagai Kendra ki BJP ki Dr. Usam Deben Singh Mai Pakle. Kaksing Kendra NPP ki M Rameswar Singh kare, Hianglamda BJP ki Dr. Yumnam Radhesyam amuk hanna kare. Sugunu Kendra Congress ki K Ranjit amuk hanna karbayana leire, mahangna bot masing yamna hena mangzil thadun chatli. Jiribamda JDU Muhammad Asapuddin amuk hanna kare. Sandel amasung Technopol Kendra mathang sina BJP ki SS Olis amasung Ledpau Haukip kare. Ukhrul Jila ki sit ahumak Naga People's Front na phangkre, Fungyada Lesio Kaising Ukrulda Ramuiba amasung Singaida Kasim Basum Mai Pakre. Senapati Jila da Cabinet Mantri amasung NPF ki Mirep El Diko Mau Kendra ki amuk hanna kare. Tadubi Kendra NPP ki N Kaisa amuk hanna kare, Karong da Independent Mirep J Kumusa tarani choisuba thiba loibada mangzil thaduna chatli. Tamenglong Jila ki Tamay da NPF ki Luchingba amasung Forest Mantri Awangbo Nimai amuk hanna kare. Tamenglong Kendra na NPP ki Janghemlung Panmay kare. Nungba Kendra Congress ki Makok Thongba Luchingba amasung Hanagi Upumukhyamantri BJP ki Dinganglung Gamay na Gangmegi Makuta Maiti Haure. Siri Dinganglung na Bot Masing Lising Tara Mari Chani Tara Ruk Pangbada Siri Gaikhangam na Lising Tara Chahum Humbudrani Toy Pangki. Bot Masing Tiba Luerga Official Oina Laktokta Sit Kara Yauri. Haujik Thongju Lamsang Oinam Nauria Pakanglakpa Lamlai amasung Karongi Bot Masing Tiba Loidri. Ngayaki Mamang da Pangba Pauda Oinam Kendra NPP gi Mirem na Atay Mirep Singdegi Mangzin Thana Chatli Hairi. Dol ki pibam apun ba sit masing humpu, pol panglaba sit yang kay mari, dol ki pibam BJP kunipan, NPP taruk, JDU taruk, Congress mga, NPF mga, KPA ani, Independent ani. Tabi ba pawa si Akas Bani, Imphal de gini. Gawa, Uttarakhand, Uttar Pradesh, amasung Punjab Bidhan Sabha Mikhal gi bot masing tiba ayamba loisilakle. Sit Nifule ba Gawa Bidhan Sabha da sit kuntra mapan gi fall lauktukle, BJP na sit kunda amasung Congress na sit tarada mai pakle. Sit sama tarate leba Punjab Bidhan Sabha gi oina haujik phawbada sit sama tarato ki fall lauktukre. Am Admi Party na sit marpudra mathoida mai pakle, Congress na sit tarani panda mai pakle.
सीट हुमुदा लेबा उत्तराखंड विधानसभा मिखल की ओइना हौजिक फावदा सीट 94 की फोल फंगले बीजेपी ना सीट 35 दा माई पाकले सीट 12 दा मांगजिल थादुना चटली कांग्रेस ना सीट 13 दा माग पाकले 3 दा मांगजिल थादुना चटली सीट चामरी अहुम लेबा उत्तर प्रदेश विधानसभा की ओइना हौजिक फावदा सीट 153 की फोल फंगले बीजेपी ना सीट 119 दा माई पाकले 119 दा मांगजिल थादुना चटली समाजवादी पार्टी ना सीट 95 दा माई पाकले बीजेपी लुसिंगबा अमसुंग केंद्र की गृह मंत्री अमित शाह ना उत्तर प्रदेश मणिपुर अमसुंग गोवा विधानसभा मिखलदा दोल असिदा थाजबा थमदुना चावना माई पाहलपगिदमक राज्यसिंग असिगी मियामबु थागतपा फोंदोरकले बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गृह मंत्री अमित शाह हाउसिंग हाकी ममांगदा दिल्ली दा लेबा दोल की हेडक्वार्टर्स दा थुंगखरे मणिपुर हौजिक कोविड-19 की एक्टिव केस 34 लेरी राज्य की हक्सेल विभाग न थोप चेरोल मदा हौखिबा पुंग कुनमैदा कोविड की अनोब केस 13 थेंगनखिबा लोइना पॉजिटिव ओइबा अपुन मसिंग लाख अमा लिसिंग तरुक चमापन निफु तरेत सुरे कोविड पॉजिटिव ओइबा मियोय 19 नाबा फखिबा लोइना नाबा फबा अपुन ममिसिंग लाख अमा लिसिंग 53 चट्रेट 53 सुरे नाबा फबगी चांगना चादरा 49.38 नि नौना मियोय अमता सिगिबगी पाउ लेते अदुमैनमक हौजिक फावबदा मियोय लिसिंग 213 लेखिद्रे मणिपुर हौजिक फावबदा कोविड वैक्सीन डोज लाख 19,992 कापख्रे मसिगी मनुंगदा अहानबा डोजदा लाख 13,10,938 कापख्रे अनिसुबा डोजदना लाख 13,9,9,9 कापकी हौजिक फावबदा प्रिकॉशन डोज 19,9,938 कापख्रे ngasi खक्तगी ओइना डोज 1,993 कापखी लोइसिलपदा कोविड-19 दगी ngaktoknaba कोविड वैक्सीन कापथोकपा फेस मास्क उपा फुतरुक लामन लेबा खुत्सा अमदी माइमी तरुतरान थंबायबा अचंबा थोंगसिंग असि ngangna चपिनबा अमुक हन निंगसिंगजरी अरोइबदा मरोइबा पाउ 12 सुबा मणिपुर विधानसभा मिखलगी ngasi बोर्ड मसिंग थीबा लोइकिबदा सरकार पाइरिबा बीजेपी ना चावना माइ पाकले हौजिक फावबदा अपुनबा सीट हुमफुगी मनुंगदा सीट 53 की फोल फंगबदा बीजेपी ना सीट 19 फंगले एनपीपी ना अमसुंग जेडीयू ना सीट 3 कांग्रेस अमसुंग एनपीएफ ना मंगा फंगले अमदी इंडिपेंडेंट मिरेप अनि कारे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड अमसुंग गोवादा बीजेपी ना मांगजिल थाना चली पंजाब ता आम आदमी पार्टी ना सीट 43 फंगदुना चावना माइ पाकले अमसुंग मणिपुर कोविड-19 की एक्टिव केस 34 खक्ता ngaire नाबा फबगी चांग सादा 49.38 यौरे पाउ लोइजरे